tuni Cookie News bezo se na bon chawin lem ni win tunia hi Ulfa-I Indian Army Hon drone zakhat langin attack anabolovi ti hi hi chi chung chang hin seiwitin tunia jong chu social media YouTube ahi lawa hi le WhatsApp dung ha ho a jong chu anaveleu chun hi chi pa lim hi pa zingai hung kita akit hi ta in mi tampi hin IHET thim lo deu kata sanin hi je a chu tu ni a hi chi to bang thu so ho hi I to bang ham in sai chin in ti a hi je a chu cookie channel family langa kona request hong je in hi chi dung ju ya chu hin sai diu IHET thim na DIUVIN hi chi Ulfa-I kite ho hi ipi ham masanga chu alpha na gi ti hi lo ham tu a hi Ulfa-I kiti hi hoila ya kona hong ham ama ho hi hoya kona hong kon do ham ipi ham thu mo a hi lawaile Indian Army in drone zakhat lang mang cha strike agabol theina ding attack agabol theina ding ipilam pi ham ti hi IHET thim na DIUVIN tuni a hi in sai deu a hi in mi khen khat news za chom choma chu ivet ket na hi la chun Ulfa-I ho keu hilova NSN KEIHO chan gei jong hi atong kha ai ti ho chan gei jong hi mo a hi in IHET thim na DIUVIN tuni a hi chi topic mang cha a holim na in nei deu a hi in ama sapen in hi chalai news hi ga veleu chun Indian Army Hon conduct a bolvin hi chiba hi surgical strike Ulfa-I hole NSN kema hi drone attack aga bolvin hi chiba hi Ulfa-I senior mithum a leader ho mithum a thi ti a jong hi news za chom choma hi anakizi a hi chi hi Ulfa Hon jong nasata social media za chom choma jong hi ahin the thang wa muntina hi news ai ki the thang jing a hi in hi chi news ke ai point chewa ND news a jong hi ga veleuchen NDTV news a jong hi aseina wa hi ai le journalist khen khan hi chi to bang Ulfa-I Hon Sunday ni tu jingka thilso asayo hi je a chu isayo hi in tu jingka Sunday ni hi Indian Army Hon drone ho mangcha hi chi alpha kem ho hi Burma gam sunga kwal gam sunga sagain region iti now hi chi lai muna kho headquarter anei dan wa hin hi chi headquarter muna hi Indian Army Hon drone ho mangcha tek ahin bolo hi ti a hi nasata phone do na ahin bolo hi za chu journalist ken khat hi Indian Army ho koma hi ga chiwa thudo ag bolo hin hi chi thudo ag bol pau hi Indian Army ho hin denied bolvi ti hi hichiwa hi Indian Army in I macha drone strike conduct akibol khapo in Burma gam sunga drone kilha lut na jong I macha poi ti a hi Indian Army ho hin hi chi chu zo thu a hi bowe Indian Army in NSNK a hi lawaile Ulfa-I kiti ho kem drone attack ki bol na hi imacha khapoi hi za chu ke hon imacha comment bol thei powinge ti a hi Indian Army ho hin journalist ho hi DONBUTNA an navy ti jong hi mu a hi in ahin la Ulfa Hon claim a bol dan ama hon news za chom chom a hi lawaile social media ho mangcha thupon ahin bol now Guwahati hi hen Nagalena hi jongle ama hon aseina wa chu a hi le Myanmar le Indian boldara Ulfa-I ho kem hi ita chu Indian Army ho hin attack hin bolwa hi chiwa hi ke hon ka leader ho mi thum ho jong ka chanwe ti ho chan ge hi social media hi hen print media hi hen journalist ho hi jong le ta chu an het sa wa nasata hi Indian Army ho hi NGOHNA ahin bolwi ti ahin la Indian Army ho hin masanga jong hi chi ga veleuchun Mars nisim thum 2025 ma alpha hi chi Ulfa-I kiti ho member khat hi amat nuwa hi chi amat nawa ama hung ki surrender na anasaina jong chu ama akona hi explosive ti chu thil apu thei
thal chang hi hen bom chang hi jong le tampi hi ke ji som thum lang hi anaman do vi ti a hin hi chi amat do ho a ko na hi Indian Army jong hin intelligence a ko na hi izan ham khari hol do na aneva Ulfa-I Hon kiman cha dan a hi lawai le hoi lai muna ham ti ho hi amon ado jingo a hi in hi ta chu intelligence a ko na hi iza kai information hoi ala do tho a hi in a hin la tu le tu awang hi Indian Army ho hin Ulfa-I Hon kem hi drone ho mangcha in Indian Army in attack akibol na poi hi chewang ke hon comment bol thei powing ti a chu donbutna ananeu a hi na hin la Ulfa-I Hon hin ka kem ho hi Burma gam sunga a hi in hi chi Burma gam sunga ka kem ho jong hi tu a hi Indian Army hon drone ho mangcha boulder a hin ho kaluvin strike hin ball humamen hi chi wa strike a ball na vai ka leaderu allen loi khat nayan asom kitipa jong hi anathi tai ti a hi nasata new so a hi flash a hin ball veti a hin alang khan a hi event na hi le hi chi ho to bang hi Burma gam sung boy na ho tu a hi ibon chawa hi so ke a hi in Burma gam sunga hi Indian Army ti lowa jong hi Burma se pai ho hin thing noi ho agin cha chan ho hi drone ho mangcha a hi lo le van leng ho mangcha a attack a ball jing a hin hi chi Burma se pai ho junta ho ti taute junta ho strike a hin ball kha wai dem ti ho jong hi gin mona len ta a hi in a hin la alpha hi hen NSN ke ho hi jong le hi chi ho hi he thei di wa chu kol se pai ho to na sata ki tho khom wa hi ta chu mi pi ado a hi bowen a hin la tu chunga hi chi to bang thil so ahung na a hi ama ho ki ball khil ji a hi chi to bang strike ki ball kha a hi chi strike ki ball na a alam kai pau athi na chunga hi za chat asa je wa Indian Army ho ango oham ti jong hi ginmona khat a hi in abana chu ginmona ani na point pa chu a hi le Indian Army ho hin strike a ball wa injowai seima bangwa chu surrender hung ki ball ho a hi lawle Indian Army hon Ulfa-I member ho amat ho ba ko na hi information ala ba gu thim cha strike a ball ba a hin la ke ho kai poviti a hi denied a ball hi chi comment a ball nom lo ham ti ho jong hi gin mona ni umai a hin la tu le tu awang chu India ho in journalist hon phondo na a hin nei dung jui wa cha hi le Indian Army wang hin ke ho khut nung a hi poi ti hi phondo na ane wa hi in ama hon a seina wa jong hi event na hi le chun wal mong a hin India in hi chi thing noi khat kem bulu na dinga drone za khat lang aga aman na ding chu thilha sa a hin aji chu India jong phalesele tu a hi developed country a hi ta in ngaman cha hoi ta ho anei tho a hin iti ham khana hi chewa chu thing noi ho kem chu ga attack ding mong hi jong le drone man mang chalowa jong missile neu ho khat mang cha jong aga khi humowa ni ta jo achai jing theu thil a hi in a hin la tu le tu a Ulfa-I Hon hin claim a ball pau cha hi le ka kemo hi Indian Army hon drone za khat lang mang cha a hi attack in ball ji win kalam kai leader len nayan asom kitipa jong hi thilo a hi in ama kewa hi point leader thum ho jong a thi ti ho chan ge a hi claim a ball vi ti hi mo a hi in a hi la anung hi chi thu sim chomcha ga sei be kit lawan ti chu Ulfa-I Hon hi masanga patna Assam gam sunga ana active hi a hi in aban la alpha kiti hi achom a hi Ulfa-I kiti ho hi achom a hi ki no hi chi Ulfa-I Hon hi masanga pana kol gama hi anapan sawa Assam ti ta lawa hi North East pumpi hi atuma ki vai po ding India a kona atuma la do ding ti a hi North East gam sunga thing noiza chom ho ta hin kiloi khomwa anapang khomwa Indian government dona nasata anapan ho jong he ana tho ai a hin la hi chalaya chu Ulfa-I kiti ho hi anapuing do lo lai a hi in tu a hi event na hi le Ulfa-I Hon hi athip kit lang a hi tain ama ho hin Indian Army to
hita chu ki ho to a eho gam sunga su banga hi SOO sign a bol bang vai bolding a hi alpha hoi nom gam a hi tain tu a hi Assam hi India a kona la do ding a hi lo le north east atuma ki vai pu ding ti movement anga apau anei pau chu ananga gamo a hi tain tu a hi ahin la alpha ai ki te holo hin hi chi alpha masanga anachi pi pa chu achi pi jingova north east gamsunga Assam si hi atuma ki vai pu na ding country choma ki vai pu na dinga hi to gon anevi ti a hi hi chi alpha ai ho movement hi event na hi le mail hei ho thing noi ho to hin hung ki bang thim a hin mail hei thing noi ho jong hi event na hi le atam cho pi hi India a patna Indian gamsunga kona pot do independent a ki pu ding ti hin NACN ho jong event na hi le hi chi to bang tho cha hin ama ho hin flag chan ge a hi lo le constitution za chom bolding ti ho chan ge jong hi to go nei a hi win hi za chu hi chi ho to hin ki tho khom wa pan a la jingova Indian army hi amuna hi attack a ball jing wa hi ni ga he thein di wa chu Assam hi a map jong hi imu so ke wa hi north east gamsunga dinga chu alien pen loi a hi in chule population tam na pen jong a hi na population jong hi ga velo chun 3.59 crore hi chu mai lo chu mi tam dan chana mi tam mong a hi la Assam capital hi Dispur he de wa hin Dispur hi Assam capital a hi in hi chiwa hi map hi chilang sai na hi ga ve ki lo hen map lien langa hi ga ve lo hen asan na ka se hi Assam a hi chi ho se hi tu a Bangladesh in hi chi chicken neck kha tan ding a hi lo le su tan ding ti to gon anei ba na hi chiwa alpha ai kiti ho hi Pakistan gamsunga kona ISIT holoi a hi lo vai le China gamsunga China government India to ki to lo si hin hi chi ho hi gu thim ta indirect ta hi atosot jingova ti chu alpha ai ho hi atosot jingova ngai I atila ama ho in Indian government asu boy thein ti hi ama ho tup le doi a hi za chu China ho le Pakistan kona ISI ho pang khomova hi chi alpha ai ho hi nasata atosot wa hi ti ho jong hi mu a hi in hi je a chu in zowa jong point ni ka hin pi na chu Indian Army hon strike agaboluwa ki het mo sa hom ti a gin mona lin ta omi kati na pa jong chu hi chi ho ji hi a hin la ama ho hi Assam gamsungai khoti ta function bi ese lo a hi wanga chu apolanga Burma gamsung hi chi sagain region ai pansawa hi chi wa hi plan hoi ta nei jiwa India gamsunga hung lut no wa Assam gamsunga hi attack a ball chai ting le Burma gamsunga jam lut kit jiwa ki sel jiwa hin hi ta chu pan ala wa pansawa hi chi to banga chu to gon anei a hi ja chu Indian Army jong hin gu thim cha a ke mo hi mi ahung zam do ama ho member ho akona information ala wa konai strike gu thim cha bol ham ti jong hi ta san len ta khat hi ai ti jong hi nga het theini divine sewa hin India hin tu le tu a project ane hi chilai chicken neck kitil na lai China asu boy lo ka le Bangladesh in asu boy jing gi in a bol jing ji azong hi India in project lin ta aneya hi chi tui pi chunga ko na hyongding Burma gamsunga hung luding hi chiwa ko na hi road sau pi thunding abana Thailand chan ge lampi thun su ding ti ho chong hi to gon ane wa hin I he theini devin chawai ga belo hen India a hi in Manipur kama tu a jong hi kampo pi dunga khu nasata a lamlin ake be na ho jong ho imu de wa hin Asian highway ti a lin ta sim na dinga to gon ani pau hi chi lamlin hu event na hi le hi tai lut su pi a Thailand gam sung chan ge hi India in project ane hin hi chi lamlin ki hlun pen hi India a ko na hung hlei la pen hi Burma gam sung abo na hi ahin zot na Thailand gam chan ge a lut ding hi chi wa ko na hi East Asia ho gam sung zo si ya adan chu Thailand a hi lo la Vietnam
Malaysia, Indonesia, Philippines, ti Singapore, ti ho Myanmar, ti ho to hin hoi ta business building ni cho akon a trade relation hoi ta sim ding ti ho hi to gon ne ya lamlin athun a hi ni ta chu pan anala wa hi chi jong hi Burma in jong na sata support a bol jing a hi hi chi support a bol na bana jong hi iga het thei diu khat chu hi chi wa hi ga velo hen tu le tu a alpha leader pa jong hi a leader ti le hen CNC ti ding a hi tain CNC pa jong hi chi alpha langa CNC pa mat do na dinga jong hi Burma in na sata India hi akitho pi no me ti a jong hi masanga India le Burma government le Indian government in joint meeting ananeiva anato home lai 2010 lai a jong chu Burma government hin na sata India ko ma jong hi ka ki tho pi thei ne hi vi ka gam sungo ba nang ho thing noi ki sel ho a leader pa hi chiwa hi he de wen Paris kiti pa ho loi hi mat do na ding ai ke hon jong ka hin ki tho pi thei ne vi ti a hi Indian government le Burma government jong he anaki ho to ba namat god jing a hin la tu chunga hi chi to bang thil so ahung na chunga hi alpha hon jong na sata Indian government hi NGOHNA abolo hi ti pa jong chu iga a het theine dewa in seu ai in aban le hi chi wa hi ga velo hen Ulfa-I kiti hon atup le adoi hi ipiham neu cha in zawa jong chu kana sei ta in ama ho hin a hi the ai le Assam hi atum be a India gam sunga ko na la do a independent ta a hinding country so ma sim do ding ti hi to gon ane wa hi ti pa chu ni chewa hi het theine dewa hung kita do a hi in alpha hi achom a hi in Ulfa-I kiti ho hi achom a hi tu a hi alpha ho hi masanga thing noi dang to anaki pun ho mo chu anga awa Indian government to hin su agreement ho type hi signing jong hi no mo wa ma hoi hi ki surrender wa Indian government to hin ki ho cham na ho jong azat hi progress changing a hin la Ulfa-I ho wang hi NSCNK a hi lawaile NDFB kiti holoi a hi lawaile mei lei thing noi ho mei te thing noi ho to hin ki tho khomowa Burma gamsung a hi lo le Arunachal Pradesh Nagaland ti ho a hi lo le Assam gamsung ti ho a hi nga ki pun khomowa hi ta chu to gon anei jingu a hi ti a hin ama ho operation area chu Assam Nagaland Arunachal Myanmar hi chi ho si hi ama ho operation area ama ho active nagam a hi chi ho la a thing noi ho to hin ki ho to jiwa mei te thing noi hi ta ta a hi lawaile naga thing noi hi ta ta hi cho to hin ki ho to uwa north east atum be a country khana sim do theine ding lampi ho hi to gon anei jingowa hi chiwa cho ahung ki thopi gu thimcha a pan hin la a hi lo le India ki na dinga pan hin la jing hi Pakistan China ti ho hi cho se hin ita cho ahin ki thopi jiwa Burma gam sunga hi to kem akisa wa headquarter kisimo ba Burma gam sunga plan nasata hi agon jiwa ita cho India gam sunga hung lut jab jiwa Indian army ho attack a bolwa officer ho hi athawa hi chi zo ting la chun gu thim cha ki hlei lut kin wa Burma gam sunga ga ki sel ju hi chi ting la chun India in e to banga operation agam sunga operation ball hen lang EPP ball jong la amat do thei ji lo naw hi chi hi a hi in a hin la hi ta hi ana ball naw hi sot le jing a hi ta in tu chunga hi chi ta banga Ulfa-I in kagam sung a hi lo la ka kemowa Indian army in drone mangcha attack in bolovin ka leader ho athi eti a hi Indian army in ke hon ka bol POUVE ati wang wa hi gin chat na lin ta khat ai ti pa chu het theine dewa iga aseu a hi in hi chi chan chu Ulfa-I Hon Indian army in ka kemowa drone zakhat lang mangcha attack in bolovin ka leader pau athi eti a na sata social media ahung ki the than na chunga iga ki hilchet theina hi chan chu a hi in I het thim so ke deuta sanin tu le tu a hi
Burma gam sungjong boy a hi in hiza achu Burma se pai hon bom aga khi hum kha wa mo a Indian Army ango oham ti jong hi gincha na len ta khat jong a hi ti pa hi IHET theina diwa in seu a hi in ahin la tu le tu awang hi Indian Army in hi chiwa ngo na ki bol ho jo se hi KEIHO ka hi POUVE ti a hi thing sela adingove ti pa chu IHET theina diwa I hung kil che theina hi chan chu in tin tuni cookie news ve jo se na chung chi win ka ki pa thu ken sein na bon chawin pathin in phat theina bu jing taw hen